Disa kompetituri l-kol ta' 28 sena. Kolla xamlu l-kmien bit-tama li jerbħu titlu li jistaqtalhom biljett biex jirrappreżentaw lil Malta f'kompetizzjoni internazzjonali f'Londra. L-aqwa mixologist, l-aqwa waiter jew waitress u l-aqwa kok jew koka. Din hija kompetizzjoni prestiġjuża ħafna u għaliha hawn saħansitra min jivvjaġġa lejn Malta. Fil-kċina tispika l-attività li rwejjaħ u l-ħwawar aromatiċi. Lil David Alejandro sibni ħejji fenek waqt li Alessandro Ranieri beda bil-ġelat. Good plate like a mix to South American food with a little bit of style from Europe. Setting up my ice cream because it's the first thing that needs to Stassina lil membru tal-ġurija xikun għati fittex minn kompetizzjoni ta' dan il-level. Flavor, so that's probably the most important thing. And cleanness, the way how they work, organization, all that is very, very important as well. Rikkat ukoll il-ħila tal-waiters. Lucy Paluzma, li eventualment repet ukoll kompetizzjoni, spjegat kif il-professjoni tagħha hija msejsa fuq l-eċċellenza fis-servizz, il-komunikazzjoni, l-interazzjoni mal-mejda u l-arfin dwar l-imbizz. For me, a good waitress is making when you're being more personal towards the guest so that you're not only doing the work like on the rules but going beyond the rules. Anki l-kategorija tal-aqwa talent fis-sezzjoni tal-cocktails tat riżultati tajbin. Next challenge might be a little bit more on the technique, etc., etc. So yeah, it does range. It's a really great competition because of the variety. Just to have more knowledge about this one, so I'm working with another good competitors. Il-chairman tal-kompetizzjoni Robert Walton spiega la din il-kompetizzjoni tagħti opportunità unika lil parteċipanti. For local produce, but the same thing is we're looking for local people. So we're looking for young Maltese or young, Thai or wherever we are in the world. And so it's really about excellence in that field. Ir-rebieħa tal-kompetizzjoni ser jiffaċċjaw bosta timijiet fosthom l-Istati Uniti, l-Ingilterra u t-Tajlandja fost oħrajn.